Funkcionalna rehabilitacija praktično podrazumeva kineziterapiju. Kineziterapija suštinski podrazumeva lečenje povrede pokretom. Drugim rečima, neće sportista oporaviti svoj povređeni ekstremitet tako što leži i odmara i ne radi ništa, nego kada dođe u fazu da je bol saniran do mere da može da sprovodi odgovarajuću vrstu pokreta, odmah ulazi u proces funkcionalne rehabilitacije, odnosno odgovarajućeg tipa vežbi koje u datom trenutku može da podnese kako bismo taj povređeni ekstremitet što pre vratili u stanje prvobitno koje je bilo pre same povrede. Na početku se praktično rade odgovarajuće vežbe da dobijemo pun obim pokreta koji je bezbolan. Razmišljamo o tome koju vrstu mišićne kontrakcije sportista u tim akutnim i početnim fazama povrede, a i rehabilitacije sme da radi. Znači, vrlo smo oprezni da li ćemo da govorimo o izometrijskim ili izotoničkim mišićnim kontrakcijama. Onda ćemo polako da uvodimo takozvani neuromišićni trening, odnosno proprioceptivni trening, koji podrazumeva da ponovo uspostavljamo vezu između našeg mozga, odnosno centralnog nervnog sistema i naših mišića. U finalnim fazama, da kažemo, te rehabilitacije, suštinski mi testiramo sportistu. Testiramo njegovu agilnost, testiramo njegovu brzinu, testiramo njegovu eksplozivnu snagu i onda praktično shvatamo da li taj povređeni ekstremitet može da se vrati u pun obim intenzitet treninga, pa samim tim da li i sportista može da se vrati trenažnom procesu bez ikakve bojazni da će se povreda ponovo desiti.